Yang Punamaku, Sharatchandra Sharma Impact News ki Manipur Taram Noxering. I say Manipuri topic say NGOs should not interfere in state affairs. But to the Chief Minister na press conference or Pongo Pirapane. Swider Laiba area say Maruina NGO na state ki Masagi Oiba, Matam Dugu Oirapa, Tankak Tugu Matung in a Pakalak Patabok Shida, Yeshalakano Highway or Pum Toli, Aduga NGO Hibanina, Swider Sapchana. Masina oirani haibamukti haibadingam tingam tabita the wadabu numitini humnimki mangda International Commission of Jurists na state ki maikei tagi Myanmar tagi Manipurum da changchalakpa Myanmar ki hojik oiriba phibam tangdulaita da phibam china oirakanda misam sing kari sing changchalakpa maroina kamsung gi district ta yam hena changchalakpa around 5000 ge around adai duni adugo state ki site ki lokhopum thopolak thabak sing madudi biometric data sing kari sing collect tawraga mafam amadagi hendondana kupna senaraga thamba adugo sumathakta senchalakpa mioi sing oibanina adwai duda minungsi yenga kanda makoi award passing kari sing tangai phadana phangbam thokpa basic needs sing kari sing pibagi phibam duni adu tamna state ki site ki deport tawrpa madudi senchalakhiba singdo atopa Myanmar ki kari counterpart sing che paw phawna kanda Manipur Thado Laga Tankang na Thado Pui Kari Pibum Lai Swai the International Commission of Jurists ki Maikei Tagi Myanmar ki Oriba Hoji Pibum Sida Lanjenarakpa Singdo Laibak to give Pibum do Patringida Amuhalan Gibagi Tabak Sing Lepu Ibani Karikumakanda Swai Sudum Gasagi humanitarian Adwai Dugi area duni Madam di Miwebagi Minungsi and Kanda Land Toba Kapna Banamaram or Gachentoropona Kapna basing kari ki phibam sing do phatring ida amona lan ki bai she phibam ta ka do manti haibagi area du haidam dogri male tawado asigumba sequence of event khara lere aduga chief minister ki site ki ngarang press sing kari sing briefing to ganda NGO na state ki masagi yaifana ba yenga paikar pathabak sing da yesalakanu haibista kupna khana jar jani loina lengjin biriba ges sing di I get thang Pabiri say Pradip Phanjoubam editor IRAP ni ihan amada taung Pradip Putaram Nuksari adu taung Pradip oi de lengthen video si Khuraijam Athouba working president IPSA ni ai Athouba Sutaram Nuksari adu Athoubi oi da ai gine hek yat thangam phamine say Dr. Yumnam Premananda head and associate professor law Manipur University ni ai hoja Premananda Sutaram Nuksari Athouba dan lak chap tai maroina Athouba se ngarang su yawe ngarang su yawa adu karigum kan ngasi gi topic sida amuk hana yaw bosi kari gino hana hairakpa hangba khangning bustum yom do mali swai dani haijening bose nahan ngarang makte nataba nahan haidi thangje numita same sigi topic se International Commission of Jurists na deport torpagi matang state da swai da deport ki thabak sing se lepkho haibani tawgono haibadi nataba lepkho maram na kaino harakanda Myanmar da ki chancel lakhibani Myanmar ki oriba phibum dinu harakanda Myanmar ki phibum do hojikmak tangdu leitaba aduga yamna conducive atmosphere oidabanina makoi singse amu halan gibada khudong thiba mayoknaba yai harakanda hairakpagi area ni adugumbagi khananabam thoki adugumbadusuro ai khoina Khuraijam Athouba se yawdi yawhanangiba aduga kariguma thabak asinbadagi yawbu ngambidaba haitai aduna madugidu ngasi se phukachaba haitai ngarang yawbuni Athouba ngasi khoina engage to matamda ai bonang da yawda ngai da haibane adubo ngasi gi topics na maram orakanda yawda yati harakanda yawbibane. So, ahan ba question say Athouba da lakjab tai madudi NGO should not interfere in state affairs haiba topic pudi maming thole khabar da yawbuna state to ki phibam yenga paikha chaba thabak singda NGO gumba amana interfere to honing de ena chief minister na hairak pase first of opening remarks hoina Khuraijam Athouba comment thamining ge interference makki wafam di thoidoktraga Nasagi NGO singna dum comment people sibudi dum moigi right like delay maruina ko international forum singsi moina tabak torok matamda ai sagi experience da su ada tongnari ba pochi even koina human rights ki situation da tabak tobu boiro ma boiro torok matam sida UN masagi wena UN ki body UNHRC gumbada tabak si torok matam se for UPR hairasi Universal Periodic Review of Human Rights si tongmatamda India ki case tongmatamda koi mamang da koi chalu se adung adu da chatpa so yaw re adeda moina tor se koi ki source of masagi information se koi level ahum da gi lobone aya matamda international forum da thawak tongnari ba sing sin tawise number 1 da mai member state sing sida lady ba
state to gi magi khoi gi established institutions sing se hai samna da khoi India da ha ga National Human Rights Commission gumba Manipur Human Rights Commission gumba sigumba state ki institutions sing si da gi gather tawba input ama level 1 level 2 da na UN na moina dedicated moigi special rapporteur na ma he which da visit over he like moina moi UN assign adugi thabak tugi khakte assign torga particular task amam sinaraga report khomba chatpa sigi source ma level 2 da mana the level 3 sina mu asagi mayam na NGO na hairiba kogi maruena ko civil society organization gumba then atopa registered NGO kogi fund lauraga thabak toba sing makoina ground the field the work torga leiba kangu sing sidagi ground the collection to raw information kharama sigi information me amse punna local kanda adu the inform moiraga decision se local le adu gi modality adu gi methodology se sinaraga yamba UN or international platform sing da thabak to se dumaina tawe adu gi part to yeng matam da adu dagi lauraga decision se laura kanda India gi discuss taro matam India gi sovereign country sigi manung da thoibe affairs sing sida sometimes India gi samna power pai riba matam gi government sing sina UN gi principles sing magi tongan ba magi wakalon sing or UN human rights khakta na to pa issue sing da su sigi po sing si sometimes India lebak tu gi magi manung da lejari ba internal affairs sing sida ko gi breach of ko gi certain ko humanitarian law gumba compromise to thorok pa hena excessive force in rakpa then excessive use of power and magi influence tong rakpa aduna magi kahetare magi ideal phongbam thokpa magi justice or magi keno sing si phajana deliver to ngam dabagi adum bagi poche lepada check and balance tawbasi dum NGO na comment bi se dum tawdi tawnei tawdu bu ngarang gi situation si koina yengjaba kanda chief minister na thamgiba statement si da interfere torokano na mana haibagi maram si su sagi comment piraiba or opinion share toraiba group to higher group sina ground the ladiba factual reality se mapung phan nainadana mi khara na piba input khara da moina phangba se social media de kai dagi adagi di newspaper dagi kai dagi sum khara khongal laga adu ai du da yumpham oiraga decision si lawra to long haijal ku manba pot khara yawuduna ground the ladiba phibam duga moina piraiba opinion se ga yamthina contradictory oirakpo aduga state na toriba thabak tu da yamna ka hetare misleading oiba miyam da lana unba yaba mai element ma yorokpado adudagi penda dana sounding dana haibane na ai mai lobje okay aduna koi moi pire statement do pa ba da sudum factually incorrect oiba am yawri ba say for example deportation se forced deportation natte moi masana hanjare moi ne the International Commission of Jurists ki International Committee on Jurists se moi na thadore be statement se masida moi na forcibly deportation tawnu kono tawna hai se tawhun ki nu chalan gi nu ga hai se hujiki nan deport tawre na 77 tawri se masana akhoi phibam phala akhoi hanjare ge na hanbane adu hanba matam sida Manipur gi lairiba sona kan side ki district administration na so other side ta tamugi lairiba district administration do aduda handover tawri ne so as per magi lairiba due process me am do loina mak fulfill tawga tawkiba pot ma kakni masida forcibly tawkiba gi pot si yaw na teba adu adagi moina international da national newspaper da kaidar report to moina sandoropa kanda di lana state na kaida furaga tanba gi mong da haijala ko duna somda thabak tawriba mi duna di khoido do sagot ningam leidana adu mugi pot to the reactive statement ne na I main lowi hojiki editan haibi se masiki khwai fast aina haini isi kai khanda ngasagi moina forced deportation haibam sinei ko da khoina khanga do isi high post international law gi wangak tani international law da lai isi khoi gi moina yam kan emphasize tawri si khoi gi principle of non refoulement nam leba masi refugee convention 1951 gi khoi gi convention on status of refugees se India di party nate sigi article 33 de yawbani principle of non refoulement ase university declaration human rights yawi ananga sai gi mana international borders se cross tawraga amuk sangi matam da ngasai prosecution leiba magi life the threat leiba prosecution leiba oigadi maduda mo halan ginu haibaneba principle of non refoulement haise isam samada hairaga adugi potni moina yamna base tawisi sai gi principle of non refoulement gi potse sai gi refugee convention 1951 India di party oidaba adugi pot chini mo nam kan emphasize tawrise aduga India di party oidabani na sai hujiki
international ngasai commission of justice ya masu aseng badi mo 60 member ni akoi gi judges kumba aduga lawyer kumba moina moini mainly focus tawri moi gi advocate for justice and human right ni moina tawri india isu mo yani mi yawbani akoi budi yawde hai wasi kamai tawge ka adu leibani na moi gi su yam 1951 swai de gi moina tawri se dum credible oiba yam phaba kaino ni lawe akoina lawra ga handa ki matang kitang bias leba male kaino kanda india singa sai gi refugee convention sign tawde ratify tawde international law the treaty acd countries na sign tawde ba ratify tawde normal law for that country ne si very clear ni moi ju khangmone moina mo ethics ko maim tawge ha kanda adu india si 1951 refugee convention si ki party na tabani na ngasai principle non reformment sidi customary international law ne mo pukhalemu customary international law di treaty natre maji binding to all nation neba adu po ni mo na sagali se that's argument sidi loy banai banati india na su mo to customary international law nati ha ku jai ko amai to na du po ma debate is adum leijeri adu leidi di ngasai ga thobu na haiba du mai na ground level ji khangba ka wat pa male moi gi team lak tan khot team lak pa na ti ni ga khaba da kai da secondary sources mayam da gi lower compile to to male moi si adu mati chum da barin kale manipur gi po si di kha sensitive po ne ba masi moi na nei na ga da bani adu ga manipur gi po ti si india ni moi at least to si manipur ti india ne si ma khang ga da bani adu ga amana ngasai gi interference to bai matang du united nation gi charter se amaru ba united nation charter gi akoi gi article number 2 para number 7 hai moi paragraph hen pai moi di section hai de aduna article number 2 gi para number 7 sida non atopa state ki non interference domestic affair hai si very clear ni masi akoina principle non intervention ju hai samna aduda koi domestic affair da intervene tawganu hai international law su leje ba ko adubu hai du di kanoni man hai du di NGO di pande koi sovereign state every state they have sovereign right equality ni UN gi members pick ke sa ge mi yang ge yang moi pesa pa pa ro they all politics nu wari ni adu law de mo equal ne equality they have sovereign equality ni aduga sovereign right ni adu state amana foreigner se masi ai di hai ba haning di america gi supreme court ruling mayam su leibani ko ade ICJ gi su leibani international court of justice ki ade india da hair ga na india su ruling leje india supreme court hade lore da ko supreme court ke case ki sarbananda sonowal against union india is maming chap hire maming chap letre 2005 ke maming chap na te landmark i post making decision ni masi supreme court very clear hair bani na sai citizenship pi ba hai gumba foreigners deport over hai gumba this is a mahai se sovereign right of the state name state means india sigi ne okay aduna masida kanam tan kuthing jam yaroi masidi this is the sovereign right of india na magi law mayam si palaga adum deport over ya hai ko adugi po lai bene ne khambada india is exercising their sovereign right ni aduna masida kanam tan kuthing jam yade ngang bodi pang ngang na ba yai ko adugi wane na aina ham around thamning se india ge sovereign right ni sai foreigner sing si foreigner ek ki makha da ne foreigner illegal immigrant di document yaw nu chang pa kan taba singdu ne bako adu matam khara madu india ra thambi gara madu ngasai gi ngasai international commission of justice na taba ngasai gi united nation high commissioner for refugee ni ga haira ga di ka kana be mon ga haira ga di na reform principle da refugee gi tawri mayam se ngasai UNHRC ne ga haira ga di akhoi na khatan khana be ya ba ma si kanu mo leram ga ni khan be UNHRC du tumin lere man kai ngang dre refugee gi crisis sida refugee gi ne wari bo adu di kai ngang de do kadai de no sai juris hubu si da dum masi en khamba ayam bana si gi sai ge ICJ se don't confuse ICJ international court of justice haibana te ko international commission for justice haibani moi si di independent body ni aduga maruina government against moi sat pani ayam bana masi bangkok ta su moi gi kano ga branch su leibani adra moi si adum ayam bana masi critical to the government oibani india gi kano da yang piba moi gi report mayam su le adu manung da si su amani aina khamba masi government india na ga thoidok na ga important lorom do mande kai na kanda ground level gi factual report to di yaw de si matang sida khoigi sida be sarana last hang ida sida budi khoigi international law and international norms le si yaujar ro hari country international system yaujar ro hari pare international norms hom leibani na law leibani na si kana chatbudi mayam dagi isolator no pon matani khoigi india sida si chanadi hai kan sida khoina ye kan sida ICJ na tabida khoi kana gi world press freedom si index da India is 161 yakore 191 edi 180 countries manu dawa tam 100 se ja mayam the image am phasab thoi na India su ke dorge na si su rongai to kan sida adum makhoina tarai lo si ro khoina NGO am NGO su repeated NGO atani sama kana khoi ga kana sida khoi gi republican government ma chalai ba si
sarkar si tasena akhoi non government sector si maru en hiring an si yominar kan sa partner chaminar kan sa akhoi loin suroi ke sarkar an to boya da pojam yori haibisi adum unaren aduga unabada tana akhoi human rights movement in lies simak tasu sarkar akhoi matamam da European history sa tare akhoi na asom di lakko movement da akhoi thai yor kwang tanina matamam da akhoi enlightenment age and science da ori ba phare loina mio vision wairani laina ko ni eri akhoi scientific policy lakan sida akhoi awana loi ko ni khanam dagi yade si state so atrocity to ngami hai posi urak badagi ne akhoi human rights movement thole si second world war hek loi kan na but moin pa kan sida akhoi 20th century si one of the most violent century in the world in hairni and those during the 20th century sida nearly 100 million people land on the conflict serious si hairni ba other mo has conflicts is state masen state se akhoi scientific organization ni plus si lergadi republican kano lergadi land on the mi war ham the henjala kan sida human rights akhoi especially second world war the Jews ma'am takatan hat pa 60 million 60 lakh Jews muzi hato ine ha nasi ransna si lakha sara akhoi human rights movement si state ai posi akhoi thana badi aroi adusu check out dia ro heavy movement na dong sai gi akhoi hek yang kan sara NGO akan ma'am si odogo press ma'am si sarkar gi anti labor sote ade sarkar gi counter in leise ya matam da human rights ki si tang mai to no khura ti thang si simak sone ma gi mandate no masa gi mandate ra sarkar akhoi state system si check out dia roi ma le tab si roi le check out dia check out dia metro si thor pia he posne adana kitang ne hata mo si ugine hana se ta akhoi si hadaki haji case hai kan deportation hai deportation hai wa hismak to so ma tan thoi hai mo on chanjare akhoi na tasena mana willing ne hanjakre return hana hai akhoi singdon no hanagi deportation hai wa sin da bida ba deportation sin is the ke no akhoi som su tension am le na mi am hai jale ko chale le kan sa tan thokram ni hai wi wangang ri yaw akhoi deportation mai ta akhoi tan hore mathang tan thoki ni ka hai mo jawina si mi ko adu forum ne ba tan thok hore ga na mi iran yam le kan sa adudagi jump toraga sang amase moi presumption se haida force deportation le hai se si la ko deportation hai wo hi masam to se hai na hai se masana willingly chapna tre hai se willing chapa de mai thabo lo han jagre visa expire to han jagre na to visa na ga su ga mai so phare han jagre return hai wo sin na mudi si problem so thoi don ha kitang careful idea ya de hai se sumbe NGO repeated NGO maps na reports is la kan tara image pull ina war opinion da handrak bi chance am le sam koi press sa he je press freedom index ka da wa aduga transparency international ga na mo gi NGO power ta isle we kar bolgi corruption ranking to kan India am khale adu ma khale so ai to mo yan sila koi na mo se ta sa ma lo din hai sero akoi mo lo dur mo lo mi da ma le ngoni se mo sai to kulum se hang research to kan index to kan site to research some report me ani adana khoina careful idea dia aduga seno kan so mo lo di hai mo ta khoina rebuttal yana head la le akoi masan so to no sa nei sa se gen sa khimni ma sum moi sarkar de so la aga tholo ne ko na ke so dre na ma yana sa khimni hai po si seno ko do ne ba adana khoina mo lo di hai mo ta ba seno ko ke na ai ne yin so khoi gi kitang aina hoi sa kitang democratic we the body am da ba we look on the ina heta kanam chero ka kanam lana ha kanda yumai thagi hat ke harkanina army gumba kitang akhoi gi state ki institutions da akhoi gi republican establishments yomin leibom da army ma thang thi ni ba no ala rebuttal yam thor kan se na hai la le to adiga ye kede henjal ro kan case ro kan court case ro kan se akhoi rule based order is ne ba rule gi matung chana ba order na to vidai ma ho to no kan se ri loi kai thai na aduna si gi si sai hai ba aran ba le be ai factually lan be be ai factually la le hai kan sa ma da opinion mo henjal hai do ne ba sai editor gil ge puthon ra kan sa da na all of the hai mo to khoi som di repai to mo soi ma hum do chap chan tai na sai the forest ki madana ba hai den lok the forest last forest lok to ki 1979 ne da kwai lok no mai ma sang pira kan sa khungam da mo website thang da to ri na mai to kan tang di haji editor gil gi haji si like amani tholo ni tholo kan sa ethical editing madana so moi do something moi credibly mangja po to ro po si on is da ka we dong de ha ko be to ri no ho me to disen lo ri no ka he pusin mai na ri na